welcome back to my channel. Ado ngasi video sidi 2024 da aina thagat hoda video khara laiba ado thagat lage tawne ngasi se pull up oina combine torni machit awam na tabida library gi da handak central library da aikoi gi book fair shutau gi da na 31st suba book fair shutau ki bane aduga amana kaino tawe narugi chakhoba se sigisu vlog ma sembe tawne ba adu su semba nang hodre aise aidi jinsu chillaga chatlaroi gi chakhoba se chachira tawba do adugi shu mate amma namakpane aduga handaki Leela Festival su tawhidana adu myam gi video oidoine ba ko. So without further ado, let's start the video. Book fair se central library da tawbane ado sigi central library se ina thaina college kari kanda changame ba old building se sida parame aduga kona adum graduate ka lawyer kanda di sigi anoba sagalakpa magi akhoi gi kai haigadra note room gi se som gi sida budi changame ado ha thaina gi dune nungai jai bai ngonda adu MU da tamba da gi dei se MU gi library do ina changre haidi som da muk lakpa kitang pharak tab de MU chatlaga smile haijan ba do haidi MU masa da su khoi gi library leijabani na Jenny da sana biu ba ga aise narugi luhongba hejing pot loin mag yauri aduga chakobus te yauri gi na khalu bne ba ko ado amuk si yaugi na su khanba amuk si yauri na su khanba adu maina oye ado tabak chin ba da gi yauri na lai khraga numit tumakta da adu patlo lo shalaga chat bne ba da nai blog no ka nam hodre aduga numit to ai second round da chai ba luhongbe photo kai ka khra satpi re pritina aruga ai ga gi amal lai re mama ga ai ga naruga gi sis mai to photo se this ai gi the first time oye ba ai punsi gi auga sisina ai ne peer ne naru ne khoi humgi ai myam da ecology ka haiba brand do adugi oina handak tang newly launched toba moisturizer khara ucharamge he uba kan yam tina cute oraga ice cream gi mawong do oraga yam tin phajabi apambi oikreba ecology ka gi illuminate plus milk fluid moisturizer se taira kan da so amuk ena nungai ba oye texture ke ka gi haiga di yam tina milky lightweight oye and also it absorbs really quickly comfortable so oiba taira kan da so lightweight oiba ado sigi moisturizer se phajana moisturize to bra haiga di pura phajana moisturize to we ai myam da taste ama uchage khud amadana moisturizer tayarni aduga khud amadana kaim tayaroi ngahak leraga khud ani makta dropper taraga ising thadarani dry tissue ani lorani aduga khud amamam da tissue khaida amamam haptoi moisturizer taigi daba khud tu da dinga sai ising hapaga su yamna dry oiraga greng lor comfortable to oidabado adu maina oi aduga ecology ka gi illuminate plus milk fluid moisturizer taikiba khud tu da di tissue paper se hapa matam da damp oiraga leiba sisina khoi gi moisture retain tawina takpane thus proving that this lightweight texture perfectly moisturized, giving up to 48 hours moisturization. Illuminate plus milk fluid moisturizer se walberries ka alpha arbutin ga yaweba aduna ekhoina skin se taira ka thina soft ohilaga even tone su ohile sigi illuminate plus anata ba atopa makhal ani ma su laye glow plus milk fluid moisturizer se na ekhoi gi skin se brighten to hole moram di papaya extract amadi vitamin C yawe texture wise moisturization cha manai next ki sina barrier plus milk fluid moisturizer ne it repairs and boosts the skin barrier moram di mongon avocado amadi 5 essential ceramides yawe after all massive fragrance free oye magi su texture se am lightweight oye aduga 48 hours moisturization pi this mineral fluid moisturizers are very cute and travel friendly after all ecology ka gi products kutimuk beta approved vegan and clean oye myam su pambiragadi Amazon Nykaa Purple Flipkart ta phangi aduga masagi website tagi leiragadi ai ko Teresa 2025 se use toragadi 20% extra off phangdoine hello everyone I hojik narugi chakoba chattoine ba mangani chakoba ado aduga ai solution ba loire ado ai gi di makeup se chakoba or any function gum za ai naumpi do ma hojik pura professional makeup artist oraga leibani na mana dum ke bi ne hojik ma ai gi je loiraga ngasai ama chatlure hojik ai ke bi re aduga hojik ani ma leiri daine ma gi makeup ado myam su mangona makeup adum tau hanninge kaise dibane ado yam thuna su tau bire makeup se 20 minutes ki pe hoy adumai tau we makeup se phabat thuna tau bane lao đi cho nó cắt có gì để xài nó biểu Sebenarnya tahu tak belum? Wah. Hi, I
ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕ ꯍꯜꯂꯛꯑꯦ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯊꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯧꯋꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯁꯦ ꯆꯠꯂꯔꯣꯏꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯕꯅꯤꯅ ꯊꯨꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯊꯨꯅ ꯆꯠꯄꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯤ ꯖꯁꯃꯥꯜꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯦꯚꯔ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯠ ꯀꯦꯕꯤꯔꯒ ꯐꯠ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯤꯐ ꯑꯋꯦꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯒꯤꯐ ꯑꯋꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯃꯦꯟꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒ ꯒꯤꯐ ꯑꯋꯦ ꯇꯧꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯒꯤꯐ ꯑꯋꯦꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯁꯦ ꯏꯟ ꯀꯣꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯁꯟ ꯋꯤꯠ ꯖꯁꯃꯥꯜꯒ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯦꯖ ꯄꯔꯐꯦꯛ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁ ꯕꯥꯏ ꯖꯁꯃꯥꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯥ ꯄꯦꯖꯁꯦ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯏꯟꯁꯇꯥꯗ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔꯛꯑꯁꯨ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯒꯤꯐ ꯑꯋꯦꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯔꯨꯜꯁ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯖꯁꯃꯥꯜꯒꯤ ꯄꯦꯖꯁꯦ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯁꯤꯗ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯨꯏꯕꯀꯣ ꯍꯟꯗꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥ ꯍꯣꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯉꯥꯛꯇ ꯌꯦꯡꯕ ꯐꯪꯕ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯂꯤꯂꯥ ꯌꯦꯡꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯥꯝꯖꯕꯗꯣ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯆꯠꯂꯒ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯅꯦ ꯍꯣꯏ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯀꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯑꯩ ꯌꯦꯡꯗꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯗꯦ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯄꯣꯊꯥꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤꯗꯅ